Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tolerem sang ralte Maratlang sang ber momatlang ecological park Wing Khan Tourism Minister Pilarin Puyin ahong Deputy Government Chief Whip Tui Changbial to MLA W Chuan Oman Wing Khan Tlang Pui Khwa Varvalei ahong Narendra Modi ka iswai sarkar le pui tharalu turin inbuat sai na ngor takakal pui mekani National Testing Agency in National Eligibility Cum Entrance Test kalpung rinom dan alapa ngai ring ti asoi Maratlang sang ber momatlang ecological park to Wing Khan Tourism Minister Pilarin Puyin ahonga honna inkhomit cha K1 Upper Primary School nayani Pilarin Puyi chuan zofa ten tangkai taka an chhor tur le adu apiang te tana tlo thei turin Mount Moma Ecological Park chulom takin a hong ti soyin a enkol make tourism department in hatho tur ma chop tam tak anaya abikin Mizoram pon na matagin khwalzin tamzok hip tum mekani atia Siha district po in tourism department malak nei achhor le don ti soyin voina hontak Mount Moma Ecological Park po hian tlo tu tam tak nei bel zelin chakhemi puiten hlona tamzok an nei donani ati Pilarin Puyi chuan Siha district chunga khoten khat community hall nei lo te tan thei to pachwa mek ti soya mitam takin an tlo fo thin beino castle panakong leina turin Asian Development Bank atangin summu a base hle ti tar langin Mizoram sarkar in marami pui te athei hil ngai don lo ati a sarkar chu Mizoram mi pui te tan omani angin mi pui te sarkar rin na khat ngam turin a cha bok Report Changalandanin Mount Moma Ecological Park cha ke sematur hian Northeastern Council atangin cheng noi zani som thum paruk sing khat sang sari moni a M&M Construction and Consultancy ramhun vengthar Aizawl in Park siam na hi an thokani Mount Moma Ecological Park a hian trekking hiking route momatlang chi plugin cubic lung manga steps siamani a trekking a hian cholha damatur pathum siam telani bok suspension bridge po siamani a camping ground panga baka watchtower le entry gate te siam tel ani Agriculture Minister Puvanal Ruatan Khozola a Department and Noya Office Pathum District Agriculture Office and Krishi Vigyan Kendra le Irrigation and Water Resources Department Office Teatlo Agriculture Minister Puvanal Ruatai Office how tu ten lodong sangin Department malana le machopte anena hian an lo thlena Minister ho hian kon hathok tu te tana mason na tur sang te soi hawani KVK Khozola income ho na huna hian Dr. Malsom Kimi Senior Scientist le head chuan KVK na tho dan lo nei tu te na enchina sang a lo nei to dan le an hlotlin pui to te alem nen a entirani Puvanal Ruat chuan kon hathok tu te tana KVK na tho poi mo zia soyin KVK thok te thanhem ngai taka tho ho na thatak nei chhun zom zel turin a fuyani Aizawl vai bakon khutlang in rui lo do be pui honin khom an huam chunga senchilen tia hriat hmuna an buat se chu Wing Khan Excise Minister Pudal ngeng laba marin aman pui Excise Minister chuan zule rui lo do konga khutlang ne na tan ho lo chuan sarkar ringot chu tha achak tok lo ti soin mishing le man ruwa te anin dai tok lova khutlang ne thei to patan ho bangai ni ati vai bakon in zule rui lo an dona sarkar anga ti ve theya om chuan thei to pan chhuwa don ti asoya mimal ang po a thei top chu atum ti asoi bokani punal ngeng laba mar chuan vai bakon khotlang shwai tu te nen rui lo do be pui thlak chung changa tum thum anin kom to ti soyin hun sum le tha adu awangin an ho phur po o mati puya ma se khotlang kal khomin zule rui lo laka filhim veng ne torin huai sen taka thutlo na siaman ni thua soi Excise Minister hian rui lo do bultan atan vai bakon khotlang ne na cheng sing ni lanin atu langa nge to zelani tur thu asoi Deputy Government Chief Whip Tui Changbial to MLA pu W Chuan Oman Wing Khan tlang pui khwa varvalei ahong varvalei hi tlang pui le kholai lung inkalpo na changkai takani dona Mizoram khochak lam le chemlam district te inkalpo na nasa takin atinai dona ni lehi fit kwa zau fit somasang aban le ban inkar te a fit somni pakwa thuini leisiam nan hian cheng noi nga le singrian manani a leido nan hian khotlang le mithanem ngai ten tha le sumna sa takin an thoa heng zong ne na chut hian cheng noi som chuang seng anga ngai ani leihon na inkhom tlang pui community hall ania pu W chuan ma chuan tlang pui khotlang ten sarkar tha
chakna be sei mai lova tan rol na manga lei an do charo pu ti thu soin zoram puma puandar tlak chanchin ngai nom le ro puyani atia tui chambial tu MLA hian tlang pui khomalak na chu Mizoram khodang te tan poi enton tlak nia hria ta wangin Assembly House a hial po lo sei chuak to a Assembly recess room a ngei po member dang ten hria chian chakin an zo zui ti atar lang tu sei tu dang MIFCO chairman Pulal Thajwal roi te chuan MIFCO chu lo nei tu te le kon ha thok tu de ban pha ka omatum ti asoya bial to MLA pu W chuan amarwa manna a sap theile la khoi thei ching tu de kom na hun tha anei thei chu lo mamati thu sei bok kun thok tu ten man jok le hlok jok a thlai an thal thei nan sarkarin ma aladon na mi pui te chu tai mataka na lo tho chun zom zel turin ange na ni varbalei honna in khomitlang pui VCP bulal biak tuangan akai shwayani Sirchip police ten Nimin Khan Sirchip Darnam Venga Pilal du Zwali in a tagin AK-47 Silaimu Sangkhan Zakwa Samriat le Anlir Thaiman Myanmar bike Kanda 125 Anman Baka Anei tua po lal nun ne makum som thum pakhat lal ke mafapa thantlang le lal chan he makum somli pali thantlang khwa te po manin an Silaimu man lutzong hi bazare ta chutin chengnuai som singriat sang ko hu ani Nimin ve khan lunglei Excise and Narcotics Department le 20 AR lunglei te chuan joint operation lunglei kho chunga anneya heroin le anei tu si vanal nga ka kumsom thim mi an man he thela in nam hnoi le lunglei a lo thon tu hi man to anena in lunglei la thlen pui ala ne lawani Sports and Youth Services Minister Pudal Ngilava Marchuan Wain Khan Chan Chubami te komin Olympic sang he somthum parokan Mizo infiami atam theyang berin Olympic medal anor thaina tura imbuat senamasa Mizoram Sports Conclave Baptist Center Falkland Aizawl Junior som pathum le som pali khian nei ani don ti asoi Sports Minister Chuan he conclave India Ram State Zinga Mizoram chu Olympic sang he somni parok vision neya National Level Sports Conclave board se masaberani atia conclave a hian marchak Bela State Pathum Sports Minister Tebaka Sarkar le poimo Tata Trust Reliance Foundation Sports Tata Steel and le Inspire Institute of Sports how to Tebaka India Ram chung le pona prominent sports person le thuthar theder tu te Olympic Sports Disciplina Indian Federation le Association Shwai tu te Mizo Olympian Sila Rem Saga le Larem Siami te Baka Infiami Hlotling dang te po antel don te asoya conclave na in atan hian Scheme of Human Resources Development in Sports chuan chengnuai samruk pariat singriat le zanga an pe ni in asoi bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani President Draupadi Murmu in Sarkar lai puisiam tura Narendra Modi asom nuwa nakzana Sarkar thalalu turin imbuat sinakal pui mekani a Romandan chuan laklo inkhomi zandar sarele mine sompanga a Rashtrapati Bhavana nei aninga President and Prime Minister Tan pu Modi a rinamath hutiam tirin alalu tanga Council of Minister tur te po alalu nga lang Akashvani correspondent Saidanin Sarkar tharlalu inkhoma tel tur hian Chen omram shang shwai tu te somani a External Affairs Ministry Saidanin Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe Maldives President Dr. Mohamed Muizale Seychelles Vice President Ahmed Afif Atebaka Nepal Bangladesh le Bhutan Prime Minister te po somani Puan to angin tunin Narendra Modi an azona Prime Minister term tumthum achela turani a Seat zanga somli pathum omna Lok Sabha in Thlanpui zo felta ka khan BJP kai roi NDA hian seat ani somkwa pathum an lani Congress Working Committee CWC to khom chuan Rahul Gandhi ya Lok Sabha the leader mo phunachel turangin na resolution nungrol takin an pass Chod khom zo athathar la khom tu te komna Congress roi to senior KC Venugopal chuan Rahul ka isroina hnuaya opposition chakle viak thatak din ani nge yangti CWC chuan aring tlatani ati CWC chod khoma hian party roi to senior Sonia Gandhi Rahul Gandhi le General Secretary Priyanka Gandhi Vadra te baka party roi to poimo dangte antelani National Testing Agency NTA chuan National Eligibility Cum Entrance Test chulang tlang taka kalpui ni thu soin akal phung rin omdan rampuma alapa ngai ringani anti MBBS le BDS College lu thei tur thlanna NEET exam hi komin hian meninga kha ne ni a June nelia result ti chu ani
Tun tum exam thil fel lo omnia soi chung changa NTA Director General Subodh Kumar Singh chuan zona put ro omlo atia exam zona diklo sem chhoi awangi ro chuan candidate sang khan charokin hun an hlo pha ti soin hengmi sang khan charok te lung oilo da chui chiang tur hian high powered committee dinani atibok chanchin ti top na na tlang pui Maratlang sang bermo matlang ecological park Wing Khan Tourism Minister Bilarin Puyin ahong Deputy Government Chief Whip Tui Changbial to MLA Put W Chuan Aman Wing Khan Tlang Pui Khwa a Varvalaya Hong Narendra Modi ka iswai sarkar lai pui thalalu turin in buat sai nangor takakal pui mekani National Testing Agency in National Eligibility Cum Entrance Test kalphongri namdan alapa ngai reng ti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani